mutwikirize tutambuze omukolo guno ku sipiidi mutugane abeemereire tubasaasire ino kubanga mwemereire dakiika eriteeka nti 50 mugane mwemereire dakiika enyingi 15 n'abatubeeko kino mutima gwange sinze erinnya lye watongwate wamuyinza ne Muntana asigalanga ye Mukama ne Muntana asigalanga ye Mukama meme yange nga kemba okawulire nako tuli mu lugendo olugenda mu ggulu embira neyo woli kubanga woli kola mu background wana inuma dada waife nangobe Gertrude bali kumuwerekera nga bamuta mu numba ye y'oluberera wano bwe bali kumuziika era nga bali kumuziika mu mwani waliwo ekisiikirize bali kumuziika mu mwani nze niwe oli ku YY media eniyo toyerokaire ezza shortcut nga bebakoba nti buli kitonda kyona akirina okuloza kukufa era tukola bye tukola munsi nga tuidinga saa yona twena tuida kuja mukufa abakali kusubscribinga mu dio maiso no kusubscribinga like and share our videos ndi Yolisigira Yazid tuizera mu bitondo byena waningi mudisi iganga mukubawo nga tuwerekera dada waifwe nango bigetu abaire omu ku bantu betubere nga tuwanirira nga tubawo obuyambi mwidukira bulungi nti omukyalo ono bwetwamwagalira yali mu mbeera mbi yali azirakalya goma sindala ng'enumba ezira ku light ng'emisira gimusumba w'obwire era oluvannyuma olw'okulaga emboozi ye bambi tugire nga tumulaga tube tugire nga tumuyamba olw'obusente tube tutoola mu Bamuzzise wabula ekyembi nti nango bigetu yavuire mu bulamu obwensi eno era nga ido twabere kwano batukobera nti eriyo ekintu ekyamugemye mu kifuba muno era bagezaako okumutwalako okadwalirako okukyalaawo okunonya ku buyambi bamuwako obukerenda bamwisayo munumba ekyembi munumba yafiirire bagira okwira okucekinga ku muntu bambi ngaafiire so biti ebyabaire amawulire gabaire nga tigasanusa era embeera ebere yamasiga wano mu bitundu ebyena waninja iganga nga tuwerekera omubiri ogw'omugenzi nambi getu waire abaire nga mukyala munaku oba oli awo ewandiko bye nti twamwagana nga ali mu mbeera ya masikini nga aza kyalinakyo wabula abaire musanufu era nga ayikiriza Katonda era nga YY media bambi twasaalirwa ino kuba okusooka twabaire tulowooza nti oba oli awo bali kudonda bali kusaaga kuba buli kitu kyonna nango bekyali ayenda mu bulamu bwe kiyatusaba twagezaako okukimuwa buli kintu kyonna aye biti ebyagire Katonda yasazeewo ng'ebakoba nti Katonda ni mwene buyinza era ate we yasazeewo so omugenzi nango bigetu olunaku lwaleero bamuteeregano mu nnumba ye ey'oluweerera einuma y'amaka ge era nga ali okumpi n'omusaada we n'abaana be abamutaire okumpi n'omusaada we eyafaira n'abaana abaafa so ali wano wabula abakali kusubscribinga tubasaba mujyo mesi n'okusubscribinga like and share our videos ekifaana kiti ife baani booleseewo nga tuli balamu otuleseewo olw'ekigendererwa otuleseewo olw'ensonga enkulu abandi Gertrude abandi Getide nsabye olw'ekisa kyo kabaka w'abakabaka eggulo ly'olwaleero buli muntu omulaga ensonga lwaki yandibaire mulamu buli muntu omulaga lwaki omuleseewo abandi bajja nsabye nga bw'oli Katonda olunaku lwaleero kabaka w'abakabaka nga tukerekera omukaire ono nangobi nsabye Katonda okome ku mitima egy'abantu obayambe osimula amaka gaibwe osimula obulamu bwaibwe
bategeere iwe Yesu kabaka w'abakabaka Kirimaani mpologoma ya Yuda onunula obulamu bwaibwe era obutereze mu Kristo Yesu. Ekizize kutokuba kutwewuunisa okuba nti abantu bangi baidye bambi okubaawo nga bakungubaga nga bawolekera nambi abantu bangi abantu ab'ekyalo baidye bangi n'ab'enganda n'abantu abakubye nti bafamire ekitwewuunisa kuba bisala bingi tubetwidanga maka gano okuyambako kuboolyawo geetu wabula ng'ezirabaawo era geetu Munumba alinga yafiira yenka. So kino twera kitwewuunisa ino abantu mu bulamu babaawa lwaki kukufa abantu baidye bangi aye nga abaire awo nga bambi eziramuyamba. So embeera neyo Nangobi bambi nga muwire nga atukobera nga wajire nga ayogera ni YY Media abaire mukazi wa idini ino era nga muwaye ekyalo kimwenda kyobona asomboire abampi n'abawanvu asomboire abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo era abantu oluwulire nga ati Nangobi afiire abantu bavuireyo baida wano enaga ningi okuboneka nga bambi bamuwerekera oba oliawo okujja mu nnumba ye ey'olubeera era nga buli muntu agemye nga muzindaala abasinga babe bali kusaba Katonda nti yali kujja amulamuza kisa amusanugwe byamusobako era amuwa ekiwummulo eky'emirembe. So embeera etyo weebaire nga YY Media twena tubairewo era batusiimye ino but of course you know nti ife batusiimye olwaimwe YY Media tasobola kubaawo because of Yolisigira ni kamera maani wange wabula imwe mwamwe n'abatuwagira abatufollowinga era abaivaayo ni batuyamba naddala nga mutuwa ku buyambi tuleetera abantu bano. Okufwa kwa Nangobi kolobe kutumala mu maani tusaba naife abaye batuwa obuyambi nti mujye omaiso bambi n'omutima ogwo. Abantu abeetaavu bangi Nangobi tujja kuwa mutwe na maani tube twakamuwa ebintu bingi wakabitawo nga mwezi mulala yafiire tujja kuwa maani tujja kusigala nga tuyamba abantu kuba eyayo natwidinga nti ekateeka ya Katonda naidye ensonga lwaki yamutwairewo bambi aye twebaza abo abona abebere nga beerekereza bambi batuwa mujje mu maiso naabo abe bakali kufuna mutima oba oliawo gwakuyamba abantu baife mwena tubasaba mujje mu maiso n'okuyamba abantu bano koba nako koona oba 15 oba mutwalo oba mitwalo 2 oba 5 oba 10 oba mmere oba ngoye people abantu baife bali mu mbeera mbi tulina okuvaayo tubayambe tukabwetaaga tusiimye ino tusiimye bongerwa wenaawo muli kubona munamawulire oyo abaire mukwano gwa mugenzi abanamawulire basasi bamawulire yali ali kutambula mu butokolo muno yayagana omukairo yo nga ali kukwetuka abali ku WhatsApp ndowooza mwamubona n'abali ku kyalo kuno mwabona obuyambi bwe baleeta talutumiire mwana aligalala niife twabaleegano naye ido yatusuubiza nti adakwira eraize baba Yolisigira Yazid tusiimye okubona webale kwida webale buterabira mukwano gwo mu kaseera akazibu abaire mukwano gwo mu kiseera eky'obulamu nibwali kusiibula ensi webale kwida kumusiibula twasiima birabira mwamukolera abatako oyo n'omwami akolera Nangobi ebyo baire mwidi era talutumire mwana aligalala niife tusiimye okwida kwera n'omugeni omukulu obwekika bwanaaba amaze okwogera n'ajja okufundikira okugegenga tubeyanziiza mwebale ino mwebalirira ndowooza munamawulire adakulembera ekintu ekyo alinka alina akaide twogera okuwanira Olumbe luno baba webale kwida webale kutubeererawo. Kitalo bana ife kitala ino ebigambo mbana be bingi ino era abana mawulire batwidinga tubana ebigambo bingi ino aye akaseera kano kazibu ebigambo bitono kuba afiire abaire mukwano gwaife ino amaina gange ninze Yazid Yolisigira ndi munamawulire enkola ni NTV era ndine emikutu gyange egindi gyenkolako nga YY Media ogwo mukutu gwange ng'omuntu nolekeza ku bantu abali mu mbeera mbi abateesobola obuyambi era nga tugezezaako okukyusa obulamu obw'abantu ino Nangobi naiti mwidi
ndi kumuwaako bujulizi lwaki navaayo okumuyamba briefly nangobe naite mwindi wabula nga abanamawulire tutambula mu kyalo nga tunoonya emboozi ed'endawulo. Nali ndi kutambula nga ndi mu bitundu byeno najja okubona nga mbona omukazi ng'ali kutambula ng'atambula ng'ayavulanga ente akagoye ke yalimu kali nga naibesa ikutofuata atambula eno amabeere genda kuvaayo yasika yasiba nayemereza pikipiki nayemereza netegereza naweta najja mu luya najjayo paka eyali nayinza okutegeera ebimufaako era yatandika okunkobera emboozi yeyangemaku bambi emboozi yanangobi yangemaku nakoba nti nangobi nina okumuyambako mbone nga atleast afuna kumere ni kungoye oba oli awo ni ku sente kuba embeera yali muti yali nungi. Nangobi wenalaga emboozi gye twayogera nga mukazi waisano yansanusa najja nakubira banange abanambako okuwa abantu obuyambi nayogera emboozi ya Nangobi batandika okumpa obuyambi basuka bampa akawunga naleeta kainaira bampa omutyere gona naleeta era byali nga tibimala Nangobi embeera eyalimu kuba yali munaku embeera yenalimu yali munaku so wenalaga emboozi eyo eriyo bananga abandi kayi baavu e Kampala baida batiika ebintu byali bisobola bana ni miliyoni 2 nisolanga kweri sola eyo 40 watts matala mukaga bamuwa n'essimu bamuwa engoye otiina ensawo baleeta emmere kiro 25 ensawo ya sukaali 25 akawunga kiro 25 emigaati soda dazini oti 2 buli kintu bamuwa aisimu era bamukoba ati buli mwezi tukuleeta isimu lino oli ku mobile money tugiwanisa buli mwezi tujja kukutera ku sente bakoba Nangobi ati bwoyendanga ekintu kyona kyona koonanga ku isimu namunonekeza obuyambi yali afunye bagaza amawulire ga nabendi mufiidi n'omwami oyo munange kameramani bamweta Richard akola ku RFM twali tuli mufiidi nga tugire kuyamba abantu nambaali eriyo omwana yazimba enda mwana muto wa myaka mukaga ayali asitugwa ekiro 15 ayi mama wo kuba nti mutachi munaku bagenda kafule abenda kafule balabali ya kusente daba wako bakati muje mulago so kye bakola baire nambale eyo irenzi bamaze emyaka 2 bali yezirayamba so yenda mubonaire nga ntugezaako okumuyamba so munansoni wa okulanda iga aye nene ensonga lwaki ndikwogera bino oluvainuma bakubyenga amasimu faida ina natuuka nagema bankula ati Nangobi nga tirika kasanga Nangobi ki afuire kuba buli buyambi omuntu Nangobi yali yetaaga mu bulamu bwe yali tasuubira nabo muwa twabo muwa emere yali erimu nga tutugisubira ejja kuwaawo buli kintu nga ayina kyo esente buli kintu abagaiga bamukuba ati olwalamu kona bukone namutakubaga Kampala bali ni sente benda kuyamba buyambe aye kyanaku nti Omukade Yazid ndi musiramu mwidini ife batukoba nti buli kibawe banteekateeka ya Katonda twava wa Katonda yatwirayo ki wa Katonda Nangobi yabeera tumazeemu amaani ife tuyamba abantu kuba natiime nakoba munange nti baida tukoba nti Nangobi yali mugumu nga yerira obufulu bwe nikyadda ayife olweida nitutandika okweddaako okwetayo tuleeta birungi nebyamwise twaleeta obudomola bwa bwito emigaati era namukoba nti Omukade tojja kufa mwiguto nakati otandeta kundogezaako yakati nga tusaaga ayi Yazid mwana iwe ngaasaaga ayi twida kujja mu maiso n'okuyamba abantu nga nkomenkereza ndina ensonga lwaki tuyamba abantu nze ni tiimu yange omukutu guno oguyamba abantu kuba nze nakulira mu kubonaabona nakulira obwaifayo kuva mu buto muwaliko wa mama tiyanenda webanzaala baba nantuuma erinna lye yategera mbu nja kuba musika
so yatandikirawo okuntulugunya tinafuna ku mirembe kuva wenkuze era nsobola okuba nga mami wange emyaka gino gye tumaze egisoba emyaka butinja mu myaka ndi mu 38 mami wange mugali kwa mama yakuba taliina musapaka lwe tulifa baba yafaayire mukazi taanenda so bityo so kyange makundi dyenaku kuba nakwida mukubonaabona so bambi mbasaba nti mulabe kuyiganya nga bantu nekisooka kuba tomana yoyiganya najja okuyamba nga okuze nasaba n'abekika mwire walala bine bitwawula olwisiba bya itaka byanfuna tujja kufa tubireke ebintu bino nekintu ekindi nsaba abantu ab'ekyalo kino mubeemu omwoyo ogw'okuyamba esente niba oliba n'esente edaga imeka era ojja kuwuna kunti odireke oba oli awo nga n'abaana b'odirekeire bajja kudonona ebyensi bitumalira mu bwereere tukole tuyambagane bambi mwebali kwidda mwebali kubaawo ne basaba naife aba YY media omukyalo ono yatugireku mwatamwina amaani katonda ne yamutwaire banangobi bangi era mujja mu maiso n'okuyamba abantu baife weba bulina abakaire abandi abali mu bwetaavu nga bali mu mbeera ng'eryanangobi batyo ife tuliwo tuyamba tienda bali bulungi nenda omwetaavu mu beetaavu ng'obona nga waisa suubi tugaba emmere tugaba ki tulina baana ife abatuyamba so bambi mwebale aye nga ndikwendako ku mumpeeko kwano baafu ab'ekika balata baife mu katonda mu nsoni w'okulandiga aye mbalamwisa mwebali kwidda bani oba akatebe mumpeeko akatebe bambi ndikusaba omuntu yaidinga okufuezera mirembe oba ng'oidye ng'oviireyo ovayo ng'oidye kulira nangobi era ng'okidinga weno oida kuna kunti ove mu bulamu obwensi bambi nkusaba oidde oteewo omugaire tuyambe ku okuwolekera nangobi mu leta munongere ku bambi leka tusonde sente oba iwe woba idinga okufa kuliyo era ng'oidye kulira nangobi ng'oidinga onakulala oida kufa oba olina 10 oba olina 5 oba olina 50 bambi ido ite muno omugaire gwa nangobi ezasaawa ezakisira kindi ojja kuguteeramu tubasaba basaba ne banyabo kola kwako olinako kali kujja kuyamba amaka gano olumbe lwa mukaire waife nangobi geetu okujja mu maiso tutwenda nangobi Yazid nti masikini niwe obange wali nga tomwenda bambi tukusaba endawukano litekumbali aviirewo idozike nangobi sente dikali ntono dino oba olina 10 katonda abairiseewo we mutwere katonda abairiseewo bane ezirakuba nti omugere gwange nja kuleeta iddo nange bali kumuziika leero tutukairayo kumubona abantu bafa mibiri aye emyoyo gisigalawo nango byafuira indi bisaawe naali kutubona okuziika nango biti ebigambo aye ekikolwa kikyokozeewo okuziika nango bikubeeta nti muziise muwebikaire okuziika biba bikolwa okuba oti nva kuziika oziise otya oyemerere buyemerere oba toziise waidye kubaawo mwidde tuziika abataka tuziike nangobi bambi katonda amuwe ekibomola ekyemirembe esente dino tutukwenda nangobi aziikibwa oti masikini lijja kuyambaku abantu abajja osigala wano kummere kabuugi olumbe lubaawo amabanda abantu bagwa mu mabanda obutebe tenti nangobi eza 10 kyatulekere kya tenti tukwegemagema mwidde mutuyambe bambi mwidde muziike bulidya kuziika aida aziike oba 10 oba 2 eziraido nange bali kumuziika leero basaba ne banyabo okuziika bikolwa kuziika bikolwa
katumalikirize tugemesa ab'ekkanisa bajje n'entegekedde okuwerekera dada waife. Tusaba Katonda nti ebya byonna nangu bye byamusobako mu bulamu bwe abimusoniwe. Tusaba Katonda alingemu ebyo ebirungi omugenzi byakola nangu byabeere mukyala nga asaba mu kanisa. So tuyidinga Katonda edda kumuwa ekiwummulo eky'emirembe. Ate idimpewe eri Magombe bana tuli kumalikiriza kale bana ife katumalikirize ababa yituyanziza bamajje bachali bange tuyanziza ekyanisa listo kubona ku kwafubuka abasinga ku kwawo kwa buti nife emiti ebito abakaire bali kuvaawo nife tuli kusigalawo abasoboire bambi tubebaza mwe bali we mutwere Katonda abairisewo. Tusaba Katonda ye bali kubagabirira kye mukoze ti kyangu mwe nati mulina wabula okutola nozika kwefuiriza. Katonda abagabirire tulinige twe tugemaku ng'ekkanisa. Dozi ekisati kyawala ino twaleeta omufaliso omukere waife oyo nga tumwagaire mu mbeera etanoona. Katonda atukozesa twafunayo omufaliso twagumuleetera. Ebiseera ebisinga nga etwakana ng'emmere ebeire nga ntono yosigira ng'eweire guyolese tunatwetaawo omukono ng'ekkanisa tuli balyoyi bya myoyo tulwana ino okubona nga tukyusa obulamu bw'omuntu mu buliwo twakyusa obulamu bw'omuntu mu mwoyo nti woba oviire mu nsi eno waliwo wojja okujja bakusangaze nga tojja mu muliro aye ng'ojja mu igulu mu kifuba kya Ibulayimu kubaka oti amiina. Amiina n'eboboozi bandeeta musumba wambi Emmanuel nsumba ekkanisa abagita Favor Bishop wange nina gano n'omutima okubanga omukere yatuuka munumba omusota gwa muluma batebaza Kristo nti omusota tino gwamwise wabula yatwalibwa Kristo ng'ekiseera ekituufu kituuse tunatwala tukuba munga twakuba tuti hallelujah to the name of the Lord. Amen. Erinnya lya Mukama lyebazibwe kubanga yatubeera omulamu. Hallelujah. So twebaza Katonda olw'obulamu bwa maama tusobole omweta dada tusobole omweta mwanyinaze waife tusobole omweta senga mukyaki tumweta sister waire nga abeera atusinga ki emyaka. Mukama yebazibwe waire abeera atusinga emyaka abandi abeera atweta muzeeyi aye ate nga tuboneka nga kyakiswalo omuntu akusinga emyaka okweta ki muzeeyi aye nga nze mbaire ennumirwe n'omweta dada kubanga abeere mukazi mukulu ng'asinga ni maama nzaala. Amiina. Nze ndikwogera nimwe wano ndi musada mufumbo nina omukazi mulala n'omwana ow'omuntumbwe mulala n'abaana abandi b'enkuuma bebeeta adopted children ewaka ewange. Omukazi wange mulungi mubalagavu afumba emmere buwinaku era tutenduka walala mu kitanda kirala nga tusuubira kwiza ku wundi. Era omulokole bw'oba oli wano ndikwenda kukubira kino bw'ojanga mu kanisa wayagana omusumba nga mu kitanda kye mulimu abakazi babiri ozira nsonga esabiraawo oyo mufere yenooneza bibye awosengukanga nga bukaali. Kasita omuntu aba awulira Kristo ng'asoma Bayibuli ng'ayegeresa ensomesa ya Bayibuli ateekerwa okuba n'omukazi mulala ate nga tajja muloogi n'abandi. Amiina. Amiina. Amazima gakaawa kati abasada bankyaya abajja mu loogi n'abakazi abajja mu loogi bona bakoze eki bankyaye wabula oyikirizibwa okukyakana ni mukazi omwo ajja mu hoteeri nga n'owuwo abantu gwe baidi ni Katonda gwaidi osobola omutakaza bwamutwala mu loogi wonayona jona olw'ekisa kya Kristo nga wuwo nga ni maama w'abaana wabula nga totoire ku luya wundi. Kitegerekeike
so n'eyengeri gye tubuulira Kristo yenka. Ebisigaire Katonda n'abikola. Kasito yagana kanisa ng'ebuulira eno netali ya butuukirivu, eyo kanisa eri ku byayo. Amiina. Twebaza Yesu nti maama waffe abeera atambira mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu era amaze okwaniriza bamalayika mu iguru. Tuli wano tuli kungubaga ku lw'omubiri, ayi omwoyo malayika bamaze okurisiivinga, era wena k'oli wano osobola okuba oti leero tiva wano zera nga tiikiriza Yesu. Wena walokoka wegaita ku kibiina ekya kanisa ya Kristo ekinene mu nsi yona mu Kristo Yesu. Amiina. Musobola okundagaana mwaka muti awe ino omukazi aye naali waka amwete wano afumba itooke afumba buli mmere ate tulina omwana mulala ng'era tuli mwikolero okunoonya owundi. Bebi nkwenda ino webale kwidano kukungubaga ku lwa maama. Amiina. Eyo niravo y'abalokole naye enjiri gye tubuulira titwekweka n'abaife. Amiina. Nebazakade ekibonyabonya amawanga, ekibonyabonya abantu bona, ekibonyabonya omulembe ogwida, iwe omukulu. Bayibuli ekoye ti bababa baife bayonoona aye bazirawo, aye obutali butuukirivu bwaibwe tubwetwise ku mitwe. Buli kyosiga kyona, buli kyosimba kyona, buli kyokola kyona, ekitali kya bulambulukufu, ekitali kya mazima tikifa iwe niwoovaawo. Buli kintu kyetukola mu mubiri tuba tusize ensigo esigala ng'eboneka emirembe gyona. Okufa kwa leero ono bwafiire tine enkomerero erina liridda kusigala nga balyogeraku ew'omugenzi n'angobi baida kwogera ku baidukulu be, baida kwogera ku baana, baida kwogera ku bantu abamuli okumpi. Kati waabanga tiyakola kintu kya bulambulukufu, tiyakola kintu kya butuukirivu, buli kyona kyokola kyetwika ku mitwe egy'abaana bo. Omwibi waazaala abaana niwaafa n'afaawo era basigala nga bakoba baba w'abaana abo yali mwibi. Abona abaana ab'omwibi. Bw'oyegeresa abaana b'obutamiivu era nibonoofaawo omwenge gujja kusigala nga gubandula mu bantu. Abantu bajja kubabona nga baali baana baki bamutamiivu. Kati bantu ba Katonda iggulo ly'olwaleero nenda abasaba otereeze enkola gy'okolamu ebintu. Katonda akunoonya, weetaaga okutereeza entambulayo. Ekyo kyokola kijja kwafekitinga abaana bo. Kyetukola leero kijja kukosa iwanga eryaido. Kyokola leero kijja kwonoona ekifaananyi ekya famire y'olwaido. Lwana ku famire yo gitereeze. Mpulira abantu bangi abafiire baabuusa aleseewo abaana bakoba aye mu baana aleseemu omuntu bakoba muzira. Lwaki muzira ate ng'omuntu n'aba omulamu? Kubanga ekikula ky'abaleseemu tibategeerekeka. Weetaaga okulekawo omulembe ogutegeerekeka. Weetaaga okukyusa omulembe gwo leero. Obulamu bw'obukola buti n'obulamu bw'abaana bw'obukyusa kati. Bw'olinda abantu abandi babakukyukize kijja kusoboka. Bababa baffe baayonoona bazirawo. Aye ffe twetwisa obutali butuukirivu bwaibwe. Buli kyokola buti ojja kwegeresa abaana bo. Bw'obanga oli mwibi kakasa nti abaana bo bajja kwiba, bajja kutulugunya ekitundu. Bw'obanga oli mulogo era obulogo bujja kubonyabonya ki abaana. Kati weetaaga okugolokoka buli ekikusibye ekiri kubonyabonya famire yo. Olina obuyinza obukikutula ku mulembe gwe kyakomaawo kyaloba kweyongerayo. Ekitubonyabonya kiri kirala. Buli kintu tukyesibyeku. Wakoobona obwibi bwali bwa dada wange, wakoobona obukodo bwona bwa dada wange, wakoba wakobona obukodo
yetaaga fena twandibaire bononefu singa batuzaala tibatuta ku birowoozo kuba emyaka gyaffe ti mingi ino nze kandi kuweza myaka mingi ni mu myaka nga 84 kandi kutambula ino naye abatuzaala batutaako ebirowoozo bayamba obulamu bwaife. Olina obuvunaanyizibwa okuyamba omwana, olina obuvunaanyizibwa okuyamba obulamu bwo. Kugulika erina lyo baana waliwo amaina agatagulikikika mono wancho omwidukulu owazaala omwana akoba ati ono ni baba wadi muzaini wani owuliranga akukoze bubi. Kyusa omulembe gwo erina lyokusigala nga iramu, okusigala nga lya mugaso, okusigala nga lya kitiibwa. Oteekwa okukyusa omulembe gwo mwana wa Katonda. Kati Bayibuli esomesa banaakyusa batya nga wazira bakobeire, banaaterera batya nga wazira bayambye. Bayibuli esomesa mu Yokaana 3:16 nti Katonda ati bwe yayenda ensi n'okuwaayawaayo omwana we buli amwikiriza alema okubula naye abe naki n'obulamu obutawaawo. Abantu babuliire mu kwiba, abantu babuliire mu walagi. Abaana banoonye ebitabo ng'agire mu walagi, abaana banoonye ebitabo ng'agire mu kwiba, abaana banoonye ebitabo ng'agire mu bwenzi. Kati yakola foundation etategerekeka. Toleeta kikolimo ku baana bo. Nsaba Katonda ayambe abasaadde abali wano, abakazi abali wano, family zediri wano. Bw'oira yeewuwo okyuse omulembe gwa family yo. Abaana bo bakusinge ku level, abaana bo bakusinge ku value. Tikyabuvunaanyizibwa bwe kuvaawo ng'abaana booleseewo kabiri babi ino okusinga. Tikyabuvunaanyizibwa bwe okuvaawo ng'obaire osobola okugula akagaali omwana wo kabiri ng'alina kutunda bw'aitaka yagula piki. Ekyo kikyamu, ekyo kiringa ekikolimo ku bulamu bwo. Abavubuka abali wano ng'oli kutunda bw'aitaka wagula piki, tegeera baba wo tiyatunda, yakola yagula eitaka. Kati kyusa obulamu bwo, kyusa okutegeera kwo, kyusa enkola y'okoleramu, kubanga ky'okola leero kijja kwongera okutambula. Omuvubuka Bayibuli ekaya nti bababa baffe baayonoona. Ayi weere baayonoona nga basirawo obutali butuukirivu n'obulikola ki n'obwetwetwise ku mutwe oba bwakatoolayo obweni nga kati oyono omwana w'omwibi, oba bwakatoolayo obweni ate oyono omwana w'omutamiivu. Tosobola kufuna kalulu, tosobola kufuna kalulu, kubanga famire yo erinaku ekintu ekigyetwiseeku. Ekyo ekikwetwiseeku osobola okikomya eggulo ly'olwaleero. Ekitambuye ku bulamu bwo nga kikusobeza osobola okikomya eggulo ly'olwaleero. Yesu asobola okunjira mu bulamu bwo waafuuka ekitonde ekiyaka. Nga Bayibuli bw'esomesa omuntu yenna bw'aba mu Kristo Yesu afuuka kitonde kiyaka. Ebyayira byonna byonna nga bikoze eki? Nga biweirewo. Nga biweirewo.